Kako ostvariti interakciju sa publikom? Veća je verovatnoća da će vas publika bolje razumeti ukoliko postoje uzajamna emotivna iskustva. Ako ste zajedno osetili tugu ili sreću u vezi sa nekom pojavom, lakše će se prihvatiti vaša ideja. U dobroj prezentaciji cilj je da izazovete i emocije publike i strateški ih povežete sa elementima govora. Kako to možete učiniti? Pa izaberite emocionalne teme i tačke dok pripremate govor. Koristite reči koje ističu emocije, koristite metafore i analogije, pričajte priču, koristite humor, pripremite iznenađenje za publiku. Naravno, pre toga morate uraditi analizu publike i ono što je važno je da budete autentični i da uskladite svoje gestove sa emocijama, da uskladite glas sa emocijama i da iskreno doživite ono što govorite. Kako da angažujete publiku pitanjima? Pitanja su sastavni deo savremenih prezentacija i ona služe da se publika zaintrigira, probudi ili aktivno uključi u ono što govorite. Postoje dve vrste pitanja koja se obično postavljaju, a to su retorička pitanja ili direktna pitanja. Na početku ili u toku prezentacije možete postaviti retorička pitanja. Retorička pitanja ne iziskuju odgovor publike, već se samo motivišu. Naprimjer, ako kažete da li je kiša mokra ili da li je neko pametniji od mene. Naravno, retoričko pitanje uskladit ćete sa svojom temom. Druga vrsta pitanja su pitanja koja zahtevaju odgovor publike. Nije poželjno da pitate samo određene osobe iz publike, već publiku treba angažovati da odgovori podizanjem ruke ili glasnim odgovorom. Naprimjer, ako pitate koliko vas je bilo na letovanju ove godine ili koliko vas je koristilo ovaj proizvod, ili koliko vas već zna nešto o ovoj temi. Ukoliko vaša prezentacija traje duže od 20 minuta, poželjno je da pripremite unapred pitanja koja ćete postavljati na svakih 8 minuta govora da bi održali budnost publike. Morate znati da postavljanje pitanja iziskuje veoma dobro poznavanje publike i njenih navika i vrednosti. Pitanje uvek uskladite sa publikom. Nekada nije poželjno koristiti pitanja na koja publika odgovara, na primjer na poslovnim prezentacijama, kada predstavljate nešto klijentima ili kada nešto predstavljate pred autoritetima, odnosno ljudima koji su višeg ranga od vas. Savremena prezentacija nije jednosmerna komunikacija, ona podrazumeva i dobro izgrađen odnos sa publikom. Da bi održali budnost publike, morate prvo da imate efektivan govor, da pratite reakciju publike, da je po potrebi naterate da razmišlja i dobijete povratnu informaciju. Ovo se posebno odnosi na duge govore pred publikom. Uspešni govornici stavljaju publiku u ulogu heroja i ostavljaju utisak da je ona u centru zbivanja.